Pa to su izmišljotine koje nisu tačne. Dakle, makedonska nacija ima uporište u istoriji i ona je stvorena u slojevima vremena. Dakle, te optužbe da je Makedonija kominternovska tvorevina, takvih optužbi ima u Srbiji, da se razumemo. I da je makedonska nacija kominternovska, nemaju uporište u istoriji. I ja se vraćam u 19. vek kada su srpski naučnici, srpski političari koji su boravili u Makedoniji, putovali u Makedoniji koja je tada bila deo Osmanskog carstva, videli da postoji u makedonskom narodu, koji tad još uvek nije imao zajednički nacionalni identitet, ali da postoji jedna struja u centralnoj Makedoniji koja ne želi da bude ni da pripada srpskom narodu, ni bugarskom narodu, ni grčkom narodu, ni turskom, nikom, samo da budu samosvojni Makedonci. To je taj model, u stvari, koji je postao dominantan na prostoru čitave Makedonije, jer mi znamo kako su bili komitski ratovi u Makedoniji, su bili jako surovi. Sukobi komita i Srba, Bugara, Grka, Turaka, tu je svašta bilo, posle je bilo i Albanaca i bio je taj haos u Makedoniji za koji profesor Milorad Ekmečić, naš eminentni istoričar, pokojni, kaže da su upravo ti sukobi oko Makedonije stvorili jedan samosvojni makedonski identitet koji ne želi da se upliće u takve sukobe. I da je, znači, makedonska nacija ima uporište u istoriju slojevima vremena. To su i naši naučnici i političari u 19. veku takođe spoznali. Recimo, Spiridon Gopčević je pisao o tom centralnom delu oko Prilepa, Bitolja, gde postoji samostalni makedonski identitet. Kod naših političara je bila sazrela svest 70. godina 19. veka da srpstvo i makedonstvo, ili makedonizam, kako su oni zvali tada, u to vreme, srpstvo i makedonizam mogu zajedno, ruku pod ruku, i da je najbolje odupreti se bugarskoj egzarhiji upravo preko afirmacije makedonskog identiteta. Dakle, ne nametati Makedoncima model da su oni Srbi, nego upravo afirmisati njihov samosvojni identitet koji sa srpstvom može ruku pod ruku, dok se, recimo, bugarizam i makedonizam kose. Kose se sami po sebi se kose. Isključuju jedan drugi. I Bugari to nikako nisu mogli da razumeju i zbog toga je njihov prisut... Makedonija je veliki neuspeh Bugarske. Ima je jedna knjiga mog kolege Vojina Božinova iz Sofije, istoričara, koji je u knjizi Makedonije u savremenoj geopolitici napisao da je Bugarska u Makedoniji zapravo izgubila sve. Čak i onu liniju Kratovo, Probištip, Štip, Strumica. Da je najbliži narod, koji je najbliži Bugarima, da čak i tu dominira projugoslovenski sentiment i odnos simpatija prema Beogradu, a ne prema Sofiji. Ali to je plod upravo prvo te srpske politike afirmacije makedonskog samostalnog identiteta iz 19. veka, koji je, nažalost, Kraljevina Srbije i Kraljevina SHS Jugoslavije napustila u jednom momentu i na prostoru Makedonije i ona počela da nameće srpski identitet makedonskom stanovništvu, što je dovelo do pobune. To je dovelo do pobune, na kraju dovelo i do ubistva našeg kralja Aleksandra Karađorđevića i onda je komunistička Jugoslavija nastavila sa afirmacijom samostalnog makedonskog identiteta koji je počeo, dakle, u Kneževini i Kraljevini Srbiji u 19. veku. Dakle, ima to svoju genezu. Nije Kominterna promišljala tako da nije imala u vidu ova prethodna saznanja o stvaranju makedonske nacije pre nego što, odnosno stvaranju makedonske nacije mnogo ranije nego što mnogi ljudi misle da je stvoreno. Dakle, to je u 19. veku, dakle, bio je formiran nukleus koji je jasno vodio ka tome da se Makedonci formiraju kao poseban identitet između ovih ostalih identiteta.